Ibizo lami mina ngingu-Prosper Mdimba, ngisebenza ngiku-management la kuma-Hammermills ku-milling site. So sesile 3 years since siqalise imine le sisebenzela khona ku-South. And then lapho esebenzela khona thina imine yethu is fenced, sile main shaft le eyikhipha ama-ores abuya siwagiga lapha. So ama-ores lawa nxa ifika lapha i-setup yethu nje ngiyokuthi we've got a crusher lama-Hammermills and then imoto generator esikwanisa ukugcina amanzi. So this is how we are working now. Ama-Hammermills ethu operator like this. Yabe i-Hammermill inje into esiyitshintsha kaningi like safer ekwanisa uku-separate ngoba it's just a method of separation yokukhipha i-free gold emotorini yethu. Then after that sebenza sewatsha, usually imchina yethu asila separate. Sebenza sewatsha i-method yamukelwa ngabaningi kakhulu esebenza labo lapha eVolvo. So nxa sewatsha singaqeda inhlabathi leyani concentrating ike sesifaka khona i-mercury nxa sesibamba ke ukuthi sikwanise ukuhlanganisa that free gold ngoba iyabe iyi-fine. So ike sisebenzisa khona i-mercury isikhathi eside. Ya uhlelo lolubuyayo uhlelo oluhle kakhulu nxa silukhangela because at the end of the day it matters the most. But sonke siyakwazi ukuthi whenever a new idea is coming, sometimes it might take time ukuthi samukele uhlelo. But in as much as sifunda lathi sizwisisa lokubona ukuthi i-new technology ebuyayo iyabe isebenza njani, people will continue to adjust. Ya nxa ngikhangela uhlelo lelo ngiyamfundisa esike sayithola eyini, it's mainly focused on i-health. So mbona ngani ngoba into yokuqala iyakwanisa uku-affecta i-reproduction system. So the ability to reproduce i-asset enkulu esayinikwa uNkulunkulu. So everyone wants to reproduce. And then the other thing lokuthi nxa sesiya ku-retirement kuqakathekile ukuthi nje uyichiye umsebenzi then you enjoy that limited time yabo life than ukuthi you spend that time usungumuntu osugula ugcina ungasakholisa ubudala bakho. So that's why we are eager to change. Yeah, i-challenge will be there depending ukuthi nxa sesenza ama-adjustment how are we going to communicate lesisebenzini ngoba nxa sikhangele vele ku-mining like athesi sabe silabantu ababe ku-shaft yabe khangela umntwana ingavele ngebhe then I have my money. So it depending ukuthi i-new technology le nxa ibuya so kumele sizwisise ukuthi yona ingakwanisa ukuthi nxa sisebenza ibe le time frame engakanani ukuthi sikwanise ukubamba that i-gold.